Ronek kibune sumdab corona koyoe tuguk chechang chebo sangda komi wetetab sugul ak wetetab kotab saet. Much ambo kikeker mung'areng'wong. Yo komuch onyoru boroindo nemuch onyoru am mung'areng'wong nebo karamit am kang'ung. Yo komakerum ng'alekab serikalit much koteshigei sumdab corona amu olebo mung'aret koyoto koyoe keker. Koruptogei kelwok am video ini mokietechi ng'ebunyit la ng'ete sumdab corona iwelishe ako mokietechi mung'aret kotestai. Sumdab corona komuch konaktate akebus chito nyebonde ng'alal kulal ndeyokeryan koketigei komokmokyondit olebo yomet mebore imuch tos kekas. Mokmokini kobure olebo yomet am saishek chechong'en. Ndeyo kobundochi serut ak kutitab chito makokuskusit chicho mising angenam boro. Much tos kobonde biko COVID-19 angokeshigei nyekaram amengen bokole miandos. Much konamdat biko borto. Am kelore bo kamukuti kakirub ng'alekab serikalitab kawolo kimwaita sikoketigei kikongde areretab bori. Kebonde tuguk somok chekimuche keyai sikeshemda komutyo sumdo nebo corona am sang yo. Tai, lach kipkarkut netilil nekoro kutit ak serunek yetechi kokerekta mokmokitab sumdab corona komawo olebo yomet. Lachana bo kipkarkut mokietechi sibak mechut mokmokichu angetechi chi age tugul ama sangda kobur nyekaram. Aeng, unaunekuk asiswek tugul am sekondinik 20 kotinyegei sabunit ak beko mokonemde mokmokik. Yo mite karameishe kartasit nyo kuskusi kore beko kuyu manekotita mokmokik olebo eunekuk chetililech. Yo memuche iun eunekuk isheno mwaita nyobo eunek am sekondinik 20. Yo imuch tos iun dasta iname kuting'ung, serunek ak konyek. Somok, nomnegei ole mire biko cho mebore bo kang'ung angomitan aeng ndanyoto kemaktos ak eunek aeng yo kakechul. Yo kochisi group ole mwotoi biikab serikalitab chebo sangda. Kanaitayan komuche konet tugukab sumdab corona amu olebo yomet kong'ete ole mite biko cho miondotin. Koteshigei ak keishek chutochu somok kan keng'alale kelwok chekuskusek chemakimut keyai ku chito nyowetu koalishe sikoketyi olebo mung'aret kobur nyekaram am bori. Komaneng'ete gaa sot kiyememach iwal sikoketyi ielishe kole kwar. Sir ng'weny tuguchoto angikwai saishek cheimache yo ng'eri biko am olebo mung'aret. Yo imuch tos keribun leguk ambu oldage mewetagei olebo mung'aret. Yo imyonende ibonde yomet mewe olebo mung'aret. Yo mite chi age tugul nyebo kang'ung nyebonde COVID-19 ndomianat amanyokeshine yomet kurchigei ka kuyu imuche kinamdin. Mewe olebo mung'aret kuyu makinokto borto mut COVID-19 ku olebo alak. Moche chorwende latiet kuwalum tuguk ak olebo mung'aret. Yo iwete olebo mung'aret lach kipkarkut netilil ametiny olebo erta. Yo iweshete ak biik alak otil kole iloche chi age tugul kipkarkut angorib kwenutab mitan aeng kobondogei loindo nyo kikon serikalitab gaa. Meshemireku kipkarkuting'ung kole sikeepchi ng'etwango. Sumdab corona koweshete mising yo mebore kelach biko kipkarkutinak. Meamut chindo metakwese out mbobore mite. Takwes alak kotone boroindo nyebo mitan aeng jo kikon biikab serikalitab gaa. Yo imite iolishe ambu olebo mung'aret menam ketebtebishetab tuguk. Olishe bate ikese tuguk sekwese mebore iname. Meishe tuguk cho ishe biko alage ango chito ngut nyooldoishe nyemoche tos kotiny tuguk ak terekok. Ibure unyi chomnyotin ng'alechu ndene karamatetab mung'aret. Meam kiy age tugul amechamcham tuguk am olebo mung'aret. Amik tugul cho kake tamoche tos kekonore olebo kolobisho okiamega. Yo mite keishe mwaita unyek ndolo kiunishe unyek kwenurab biko cho oldoishe. Iwal tuguk chechong'et bana kuolo imutoi sekonore olimbo gaa.
Konyoto mebore meole bo mung'aret kwak. Yo kebunu gaa un eunek marekone sekondinik 20 ak beek kobondogei sabunit. Isoti ribkei ambole bo mung'aret, isoti lanyetobon anguyemat kipkargut asiswek tugul. Iun eunekuk ak sabunit kobondogei beek. Ndoyo mami sabunit ak beek ieshe eng mwatab eunek. Orib kwenunyi bo mitanik 2 am kwenung'ung ak biko alak nde boroindo kikon serikalitab biikab gaa. Meregu kipkarguting'ung yo ing'olole. Mewechake ile kokole bo mung'aret. Urchigei gaa yo mito chi chemyoni nde bondoe metab kang'ung. Yo kakerub ng'alechuto mising chi age tugul, makomining'itu sheretab sumdab corona ambole bo mung'aret ango makikakeit chi age tugul ambole bo sang'ta.